Hello guys. Tu ni khwahi pastor tin pen ka bolole hichi pahin imang atong tayo. Ta here before ahin after yung invite do he panalay ong pastor tin kithep chu naga kaman mo. Pero bang pen ko no nang nathoning ki pausi tayo. Nato cho chi la jingin gat ka ngai sang zo na nei lu pastor patin room ho command room color ga ten hen pulang thang go na ma kim bong pulang kai dos hairstyle hoi pa na le nunga nang chu idea nang chu rong na ma do he bin bo ham ke kakama ka sai do ho ya mo than na de ga sai ji bo ama he im sa bo lo ale la le tai ma to ai le ki ma ke musa ni ke im sa bo le na ko to tu ni hi ku te ni hi no na pa na ni na to ni ko na nong adin yang en bo sa yung mun ni ko na nin che me tam buwang ko nai poi an kam ng sa ading hen sila buwang boy go sa de pa sala room chu tai room chu hiti ka ye bang chun ha chot ta ka lut ka salut of it Siapa? Apun kia lagi kerja kan? Bi kia ni buat ni nanti eng gitu. Apun kia kita nazar terus itu hai dia. Itu sumpah mereka. in anun ki chipna jage wain ka he in kang khai tan amnu no isu politic dam ke ka he anun hung phale wa de na pang na pan lo le bui tai in ho ni kang kam ta he hoi dam ke no pale sa wa na ko ide loi loi vo hoi na tai ando ba tai fresh thit na lim na kala ji the tan Siapa? Yo, ông tên này sao đi vào không hay to? hoi lai ji ni ma sa tu